Ikiwa watu hufanya kazi na nia yao ni kufanikiwa, ikiwa watu ni kufanya kazi, nia yao ni kufanikiwa, sio kurudi nyuma, sio kurudi nyuma. na wengine hupendeza nia yao ndani ya mioyo yao, ili wasifiwe kuwa ni wazuri sana. Na wengine hujenga nyumba, majumba ya kifahari, kuwa wana mali nyingi hapa duniani. Pamoja na hayo yote ni wakumbushe, usisahau leo, amini kuwa unayofanya yote mwisho wake ni hapa duniani. Unajiandaje? Usisahau leo, amini kuwa unayofanya yote mwisho wake ni hapa duniani. Unajiandaje? Tukumbuke ya kwamba kuwa nia yetu ni kufika mbinguni, kuwa nia yetu ni kufika mbinguni. Amini kuwa tunayofanya yote mwisho wake ni hapa duniani. Amini ya kwamba yote tunayofanya hapa duniani mwisho wake ni hapa. Ndugu yangu, umejiandaje na safari ya mbinguni, na safari ya mbinguni? Tukumbushane sisi. Tukumbushane sisi. binadamu tunafanya Mambo mengi ya hapa duniani, tumesahau kuwa nia yetu ni kufika mbinguni. Tumejisahau. Tukumbushane sisi. Tukumbushane sisi. binadamu tunafanya Mambo mengi ya hapa duniani, tumesahau